یا پرسیار اوه یعنی چه او هزادی هاتیه کولچو لجر بریار و فرمان وزارت برگیری عراقینین جلانه که دی فرمان وردگرن مترسیاوی چیه ددا هاتی دا بویرین هف آوا دوباره ببن کردستان چاوا دشیتن برسوه بدتن جهجای میوان خود پرسم هجای رمضان کیولی چافدری سیاسی و سروک کمالا سیاسیین اکادمی تو گلک بخیراتی کردستان 24 جاری دخوازم بس وی که بزانه بم اول دهیتا چواتای گاواد بیجن او هزادهی هاتیه کولا چو بچکین گرانو همرو کاتیوشاو دبابا اف هزا سربو وزارت برگیری عراقینین و فرماناشوان ورناگریتن اول چما ترسی هیا لسر سباروجا امنو اولهیا هریما کردستان بتایبتی نافچین ماده آسادو چلم بیجین زور بداخوة كم تماشبكن أمريكان نزيكي تشولا حاف جروبين حشد شعبي العراقي هنا زور بيوان جداري وان ي ايديولوجي وجداري وان ي برياري وحتى جداري وان ي مالي وعسكري جي دربي عراقية هندك ولاتن هرماتي أبو كارتينين بو بريفبرنا پیوندین خوین هرماتی چارچوبی روشهات آن براز دا امید بینن پیشتی سال 2003 تا ابروک عراق بویا گروپانکا نوکوکین وکری بو مجموعه صراعات هرماتی کو اف گروپ ملیشیاتی رولک کارگر ینرینیل سر سقامگیری عراقیه بدید نامن اف گروپ تنه نبتنه مطرسين السر سقامگیری سیاسی بلکول سر آبور عراقی بلکو السر روشه امناهیه بلکول سر حتى فرصة وجوهسنا ديمقراطية العراق ايكش خالد مطرسي وقت ما بكولين سر بابتي فرصة ديمقراطية العراق هبونا زور بي افان جروبة ميليشياتية الجهن كاريجرين چمكن ده صلاة العراق ده كوش جيل برياري فرمانش افان جروبا ورجنا لو راجي فرصة ديمقراطية العراق الجهة مطرسية وفرصة ما في مروفي الجهة مطرسية وبيج فيجيان المطرسية ده ابركا بومديار بتكو وزارة برگیری عراق نبتنی زالگه آن کنترل سر اوان هزاینا بلکو اف هزتنه بین متصدال سر حتى جروب الاجتماعي العراق ده اگر تو بین الجهه که دو هزا لشکری اجتماعي عراق هبتو جروب که حشد شعبی هبت جروب حشد شعبی بالا دسته و فرمان لسر همین جروب دین توجه اباب دیت نامن يعني بصراحه بيجم ولاتن هري تايبات ايران كنت بيجم مقصدان مرام بياوه کارناکت بونده که عراق روشه که سقام گیر دا بشته و بونده هر دما بفید عراق بکار بینید و که صاح حدیقاوی خلفی بود دست بینانا برجوان دید خو جبر که توشی چندین آریشه و مطرسیت مظن بویا هم سوریای هم لبنانی هم اليمنی هم جلک جدی مدید دست عراق بجدار بویا افهزه تانیه بوينا جدار مطرسية السر ولاتن دراوسين عراقي دا جي مديد قالك شوان برينوكا هيرجن راستا خلص الهريما كردستان كرينا بله دم كده كو هريما كردستان هريما كا سقام جيل بويا هريما بويا كو خدان بيجيها كي دبلوماسي وابوري قالك باش بات وانا غدر باس بيدا بلام روج بروجي امد بينن زور بدا خواج بيجم قالك شهزن كردجي كتنا بن باندورا افكاريجرين افين هزتن لسرفي نقطة جرينجا جناب هواجي بحث كري لشينا ازمونا سركفتي امنو اولهي وافدان كرنا هريما كردستان عراق ازمون جوار بگرید و وگو هزنوان افچین قاول و ویران و یکو انسان نشد نفسه تیده حل کشید یا برو واجی لهاتی دستکی نافخو حول دادتن فشلاوان عیب و عارت وان بکشیتا ناو هريما كردستاني هین وی چواد بینن بداخوة يعني أس بصراحة بيجم سركردا نخبار سياسي دست بيجر السياسة العراقي نبت عراق سقام جير بيت آرام بيت بجهة قناقة قالك باش روتين اجتماعي آراستان اجتماعي العراقي قالك لا وزي وقت خدها احتمال هل من الكنال اللي برج بعسكرية سي آراست العراقي أنا آراستا كان اجتماعي هكو قالك لا وزا نش يعني عراقي درباسي قناقة سقام جير وآفادان وولادك بيش كفتي العراقي أبابكن آراستا شيعة جريكو قالك أزار العراقي بويا هوكارك قالك مزن تشكيت فوزا داد برا الله دا هندك ولات براسته وخو مفايش فيروش عراقي بنش خير وخيرات عراقي بين تظاني بصدها كومبانية أبان ولاتين دراوسي طيبة الإيران العراقي كاردكن انجام في فوزايش في برا الله يعني
بارسویکیا که گلک مزن بو ولات ایرانی چوب ویش پشتوانی کردن مادی و یا آبوری بو آبوری ایرانی چکی همش بینه که سال 2015 حتی ابروکه گلک فشار آبوری و گلک حصار سر ایرانی هبونه العراق ایران الشيء مفايش عراقي وقرتها عراق كان سقامجي دروس كده برلاي دروس كده كو هر تشبيهته بشارتن يعني از باورم الصالة 2003 طيبة 2005 حتى ابرك اجر يعني فيان وحس هبك وعراقي بقينا استك بلند او باريس بلاح مليارها دولار البردستي دستبجر سياسي وصنع القرار العراقي داشين عراقك قلق سقامجي وقلق بيشكفتي او كان بلان بداخه نشن ابي عندها بكن فوزايدا تني هندا جروب الميليشياوي وهندك ولات هرماتي بفادانش في روشانيه باشا هجای رمضان کیولی و کچاف داره که سیاسی هلبت ام ده پرسین نزده ترده چارچوبه سربازی دال سر به پرسه اوا دهی چه بوی؟ چه پیامک و پلانک لپشته؟ از باورم يعني دي سيناريو كجالك يا بكني بو براسيجي من سيشار جارا يعني جي اخفنت وين ديار ديدن اكر هاتو وسط ديار راغاندنا اكيتي دا ديار كني كو ابي تنيج برشانه كا داعش هادنا ابا خوجي هكر داعش الويري معناوي افتي من هيزن ويري يعني جاو تي من اكيتين اساش اكيتي الويري تلاواز نش يعني كنترول السيرفي دا فريب كنا بل ابا هيك اصل اساسك بنويه باور يا من او بو اجل بو تشوبا سري دا كنترول سلو دفري كنا باش او دفر كا جرينغا استراتيجيه يا هفسنوره ديال عراق شيعي بقى عجل بيجم سيناريو كا جالك بكني بو ومرامت ومرامت ديالك خراب تربوينا وابرك ابو بيتشبت نبتني دينا بدفري بل كود سليماني ديشين دينا هوليري ودينا كركوك يجي برنامج جوان برنامج هنديا بو نهلان وتقدانا قواري هرما كردستاني اف جروبيت ميليشياوي بداخل بيجم دفيت حكمتها هرما كردستاني والقناغه دهاتي برلمان كردستاني هكر بشتي هالبجارتنا وسركاتيا هرمي سنوره كيف دانت بو هندكو اف هيزن بيشمرجي نكمل دون باندورا هيش لانك سياسي دا او لان سياسي اصلا قال تشكين كو هيزن بيشمرجي هف نجر نبته هذا كان اجتماعي وتشارشوفي وزارة بيشمرجي دا دفيد بو خلقي وراي شي بين ديار كن دسانجي هزن هاو بيمان ادش ما قبلنا كان ترك هفتنا كي الفيرل سربخول قال جروبك ميليشياوي انجام بدي تشكي براستيجي او جروبيت ميليشياوي يتليستا رشا هزن هاو بيمان دا وقتی هزن هاو بيمان راستخو هفکاریه هزن پیشمرگی کن بردام امید بینن کمبونتین پشتوانیا لوجستیای پشتوانیا مادی های ایدش ما قبل نکن دسته مدگل دسته اوان هزا دابت و بس قناعت بیجم اگر رایا گشتی و راگاندنا کردینا با اف هزا دال معسكرات الخلوية دانو دا كنترول سلوي دبري كنو جالك بصانه وكي اف بويرا 16 اكتوبر پیدا بمديد جالك برنگه که اشکرا آخا کردستان ها تفروت خالك جالك گرنگ بو هجا رمضان اگر رایا گشتیا کردستان نبا اگر رول راگهاندن نبا اگر هولین پیشمرگی نبان 16 اکتبر سال 2017 هیدا دوباره بید و جالك کس شانازی پیکن و گهنه هدفت خو خلق کردستان چاوات شیتن برسوار رشیا وان لان ابدت والله خوشكا ايمان امد بيني براسيجي جروبكي سياسي ابرك بيناف مانا خو د بروساس سياسي دا اماده هر بينغا بك بهاوجت يعني وقتها بحث ناف مالا كرديد كان او الجروب السياسي ومرامم جي كتن اجتماعي كردستان النينوا بيت ركفتنا كيل قال جروبيت مينا ريان كلداني وحشد شعبي بكتو تيمي بارتي بيشغو بافدو الكركوكي البغداد كومبنا انجام بتو بارزگاه که به دست حالات الکرکوک بدان تو هجمارا 59 چلونه ریبرین گشتی پستن گرنگ و پاداش بتلانه دی و رکفتن نفتی بکت و رکفتن دی بکت پناف معنا خوب قناعتا من او گروپا دوید بین شرمزار کنه الهلبجاتنه پارلمان کردستان دو از باورم جی وعی خلقی کردستانی تایبت الوی قناخ ده گله که هشیاره دی اوان لانه سزادن اوید پناید بن اوید دستی خودش کن بو تقدانا روش شهر ما کردستانی و تقدانا برجودن گشتن هاولاتیان چکی براستیشی دی خلقی او تنفس نما او طاقت نما بردوام افسراعات پیدا بن ما دیت که کس بتن و منکادی بینم یعنی بویرن هشتی تموز السلیمانی و دیودا و گرتن و ابوابت جهر کنه و بابت نظام قاچاقچی کنه و پارزگاه سلیمانی و بردوام اف موضوع تاني ناچی بت لانی سیاسی همی پیک وجی
ركب دن اف يعني بين استثمار اوان افكارا بيتا كين دورك وكو هوليري باريزغا دوكي خلق جديد فيت خلق فيت عندك قبلنا كده خلق فيت ارام بجيت خلق فيت سقام جير بجيت خلق فيت ما في جياني هبت وكو همي خلق دي الدنيا دويرش اوان تشنجات السياسي وصراعات السياسيه خراب ابيت كو باشا كيلان السياسي بكارتين قالك سباس هجا رمضان كيفلي تافدري سياسي وسروكي كمالا سياسيين اكاديمي تو هر هبي